Ndikale President vho-Cyril Ramaphosa bachikitula Mutsiko wa thola bodo ya khasho lushaka ya SABC pa Media Monitoring Africa khou ṱoḓa khothe ya ndayotewa ichinetshedza ndaela ya uri phuresidennde vho kundelwa kha ita mushumo wavho na uri phuresidennde vha dovha ṋewa iṅwe ndaela ya uri vha thole bodo na zwenezwo. Tshiimiswa ichi tshiri ndikale tshi khou ṅwalela phuresidennde marifhi he kha vhurifhi ha fhedza tsha vha ṋea ḓuvha ḽa u guma ḽa ḽa 17 ḽa Luhuhi uri vha vhone u thola bodo. He vha tshiimiswa ichi vha ri na zwezwo a zwo ngo wana mutshelo zwe zwa sia vha tshi khou livha khothe ya ndayotewa. We were given an assurance in a letter that the president would appoint the board. I think it was in early February, and then the president didn't. So we wrote again to the president and said, please appoint the board, give us written reasons as to why the board has not been appointed. We received no written reasons to that. We gave the president another deadline saying, please appoint by the 17th of February, or give us written reasons. Or if you don't, we will have no choice but to go to court. Musi ofisi ya president ichifindula kha ḽiṅwalo ḽa khothe, ofisi iyi yo imelela u lenga u tholwa ha miraḓo ya bodo ya SABC. Ofisi ya presidennde iri a zwi khou vhuya zwa kwamana kushumele kwa presidennde he a ri mutevhe wa madzina a vhe vhananguludzwa musi hu tshi swikiswa u vhona zwa wanala zwine a zwi khou tou alana na mulayo hune zwa khou tea u lulamiswa nga phalamennde. Muambiri wa ofisi ya presidennde vho Magwenya vha vhono ḽi ṱahisa. One of those issues is the provision of additional names over and above the 12 shortlisted candidates. There were 3 other names that were provided, and the President has sought clarity as to the legal validity of those names because there is no provision on the Act with respect to provisional appointments to the board. Media Monitoring Africa vari ava ku pfesesa uri ndi chini chine cha khou lengisa u tholwa bodo ya SABC. Now we're hearing that it's a misalignment with certain legal issues. Well, what is this misalignment and what are those legal issues? This shouldn't be something that's taking place in the dark. Media Monitoring Africa vari musi vha tshi swikisa ḽiṅwalo ḽavho khothe vho ri fhungo iḽi ndi ḽa tshihaḓu he vari u dovha hafhu ha vha na mbudziso nnzhi vhukuma nga phuresidennde arali vha na maanḓa a u thola na u sa thola vhaṅwe vha vhathu vhane vho no ṋangiwa nga phalamennde.